Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Bathamai jong ka Tata Motors, Halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobyeng Jongpi. Ki artli ki seng bhalang narilom jantia ki bakintop ya ka Meghalaya People's United Front but ke East Jantia National Council haga khat pratrik ubnaya yong arajar arpuar kila aipor tang artayo ya ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban maramod no yo transformer ubalas neo hadong po asnong ka badan hapo ka Cleriat East Jantia Hills District. Haga jingi kendo yo Chief Engineer jang ka Meghalaya Energy Corporation Limited Hamuwaku East Jantia Hills District kini ki arseng kina pensngau halor ka jingbam don boarding ha Cleriat East dong po asnong la arta yo kenti kada do bagala bo jing ya ki kena skol ba de ki paj ba nong song snong ru kumjo. Ilali sumit ya na Merna Mahmad yung Chief Engineer ng MSL ha mamuko dan lipas nyo kantam ya ka jing kantam ha na kaya po asnong Sementara arta yo kunci kido kalat na mentar ke disniu no mesin hang nela Matio andre na liang jong orang basnong ro ali sumit ya di ya merendam jong Ahmad jong Chief Engineer i na liang jong engineer o klaim chim kiar hado mentar ini masang mangsi asing manik dan sumit Ahmad jong onta na liang jong uru ulak kula rengi ba ung la ha ka jing thok kam head office na liang office hado mentar ke per reply ke keempat ai yur na ke dalan yur na mar na mentar ke disniu mesin Tengi kum arseng ngimchong kelikti andre ni goden sekman ni pek ni hapo arte hapo stio ki le dem le na bata jing ut kumi arseng te hot ni iba hangne po clear ang po snong dengan haktam ne kadong semjiknya apa ba kam tam kena school ki pli ba penen kam lai penyo tuli ki longyong pen kam ya kalai andre ki do lai mental arte yo kimut kam ba ong di school ban lekot bele butir ne kimyo i na mar bamdan kalai kam Tengi kepat juri ke head office bat dia ka MSL hamuku dan cimkia ya kena kajing ujor jong ya khmat jong pi dan de pimle ni sapet perkat da kawai kan tibat kuno bang inle ana sakmat ba un cimkia ya ni transformer ban snew kumbala RTO kunti mta ni kinong song ni sembun kajing hakbai dei bat ka imlang salang te ni arseng ka agency barka MPWF ibu ya kejing kerpat kebajur kemat Chief Engineering barki bahalor bakim sio ba ban simkia halor new transformer ban snew ni arseng ibu ya kedit line hapo RTO ada ka sarkar kamle halor kene ni arseng in chong perkat in sim info da koi pat kala kanti gunung in le ya kene